mine. Sige. Oo. Sik. Tunggu dulu kerasa baru. Bakit apa itu? Udah rasanya aneh ganti loh. Iku tenang tidak tahu tapi usus tidak sehat. Tapi ya cara lihat mami. Aku dua solusi nih. Emangnya apa? Saya tak cipokno. I don't know where we're gonna fly like you did. Iki loh solusinya. Apa itu? Iki aku susu fermentasi kanggo usus ben sehat. Jajalku. Wanna be strong, we're doing wrong. Iya lah rasanya rambut kepenyak. Yang aku tak tahu sampe ngomong masih berdua. Ayo tutup. I was looking for some highs, yeah, till I got. Yakult, ombenan susu fermentasi enak diombe, sehat ning usus. Halal loh. I was looking for some. Nanti usus ngombe Yakult saben dino. I woke up today and did